иёму эътиқоди баланд бар хираду заковат ва бузургии шумо модарону бонувони иззатманд, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханрониёнашон қайд намуданд: модар азизтарин вуҷуди рӯи замин мебошад ва зиндагӣ аз нафаси гарму дилнавози ӯ оғоз мегардад. модар гаҳвораву оламро бо ҳам мепайвандад. рисолати пурзаҳмати парвариши наслҳоро бар дӯш кашида, бо сиришту замири покаш барои ҳастии фарзанд, ободии хонадон ва осоиши ҷомеа талош менамояд. بهار و مادر بنیادی الهیت دارند، یعنی خداوند صفاتی آفرینش خود را به بهار و به مادر باور کرده است. یعنی تنها بهار و تنها مادر سرشتی دارند که آن سرشتی آفریننده است. یعنی بهار ایجاز میکند، احیا میکند و مادر فرزند انسان برای دنیا می آورد. تا جان